prelazimo na pravljenje sadržaja. Znači što se tiče sadržaja, sad ćemo napraviti ovo. I da, ikon, znači kao što sam rekao, vuče na neke tabulatore, nikako da sami kucate ili da radite ovo preko tabulatora. Sad ćete vidjeti, imate baš funkciju za to. To je jedan od razloga zašto smo stavljali ovo da bude heading 1, heading 2 i slično, je zbog samog sadržaja, da mi jednostavno samo kliknemo neku funkciju i on nam odradi sve sam, da ne moramo mi sami da kucamo, jer zamislite da imate 50 naslova, ko će to da kuca. Tako da samo se klikne jedno dugme i to je to. Znači da, kao što vidite, na ovom tekstu, to jest na ovom fajlu, da između ove prve strane i početka teksta postoji strana gde se nalazi sadržaj, dok u ovom neobrađenom tekstu nemamo to. Sad, potrebno je, znači, jednostavno da dodamo stranu. To se radi, znači, idete insert i ovdje opet pages i idit ćete na ovo dugme blank page. On nam jednostavno doda stranu. Da, znači, ovdje nam je dodao dve strane, zato što smo krenuli ove, ali ništa, samo idemo page break, da nam se vrati ovaj page break vamo i to je to, znači, evo nam je ta strana. Sad, znači, ovaj page break nemojte da vas brine, znači, to kad se ugasi, toga kao da nema. Sad, znači, kako da ove naslove ubacite ovako, idete na karticu References i Table of Content. I ovdje imate sad par ovih kao šema za kako će da vam izgleda. U suštini 99% slučajeva se koriste ovaj prvi, ali mislim, imate ovdje i custom i more, ali uglavnom uvijek ćete skoro prvi koristiti. I ništa, znači samo kliknete i opa, što sam ja slučajno ovo. Znači samo kliknete i pojavit će vam se ovi naslovi. Sad, znači kao što ste vidjeli, nama fali ali iako smo ga updateovali ovdje, on se nije pojavio ovdje. Sad, kada to budete uradili, znači recimo da napravite sve i kao vidite da možda je bolje još jedan naslov da dodate ili šta god, idete desni klik i idete update field. I sad on kaže u stvari ovdje, update page numbers only, znači da vam samo updateuje broj strana, ako ste, ne znam, dodali još malo teksta, ili celu tabelu. Mi ćemo celu tabelu, pošto nam je potreban i ovaj prvi naslov, tako da evo, kada kliknemo ovdje, vidite, pojavi nam se i ovaj prvi naslov. Sad, imate opciju, znači kliknete na ovo i on vam ode na stranu. Onda možete, recimo, znači označite sve i prebacite, ne znam, Times New Roman i stavite veličinu slova evo u liku. I da, možete da menjate, ne znam, sekund. Evo ga. Znači, ne znam, da bude sadržaj. I to je, ne znam, evo, crveno. Recimo. Tako da to bi ovako izgledalo. Onda možete, recimo, da dodate sadržaj vezano za slike i za tabele. Idete ovako, isto na References i sad ovdje imate, znači pored Insert Caption, imate Insert Table Figures i tu će vam jednostavno pokazati, znači evo vidite, sad ima tabela, tekst, već šta izaberete. I kada kliknete, znači pošto smo mi tabelu izabrali, ovo je sad za sve tabele. Radi po onim labelima, gde smo izabrali za slike, on bi izbacio za slike. Ali ja mislim da ovo nisu tražili, samo sadržaj. Tako da eto, to je to što se tiče sadržaja.